ya Goma Tracie. Kila sekteri ya maisha ya Goma Tracie tutatia ordre. Wamama walikia niona kubiro wa meri, tukaita wakomersa wa Rwanda wa kuujisha tomate. Yenye mama anasema ni kweli, sababu wale wakomersa walikuwa natoka Rwanda wanakuya huku wanaujisha mukro na wanadetaye. Sasa unaenda ona demande ya tomate iko kidogo, lakini offre inakuwa superieur. Ile vikaribisha wamama kwanza hopa na kutupa tomate. Ukasema kama autorité nous devons travailler CFE. Yenye tunasema CFE social yetu tunapasha tumikako. Na njoo ba autorité ba responsable. Na njoo tukana tuko nawaambia mnapasha unga AFC M23 mikono, sababu inahusika na shida za raia na inazitatua. Sasa tukasikilizana wale mama hivi. Tukasema unabaki Rwanda, sababu mulwa ya petit commerce national ndio anapaswa kuwa privilegié kusudi kushinda mtu bwana tokea nje. Mama mko anifuata. Tukasikilizana kumeriti kwa kubaliana. Watakuwa nenda kumapori ya Rwanda wanatosha tomate na ile matungulu wanaleta kumarshe Gisenyi. Hasa sie Gisenyi wakisha leta wanatia Gisenyi, meraba mama hapa watakuwa natosha, wanatoka hapa wanenda rangura tomate na ile matungulu wanaweka hapa. Tukasikilizana vingi. Lakini tukakuwa tena shida, wakadesobei ile ile tushasikilizana. Si vile mama? Mama unaona niko informe. Wakadesobei. Mena kulikuwa siku yenye tulikuwa mareneo zilikuwa mingi. Hatukuweza kuifuatilia, lakini mama tutaitisha tena wale mama Rwanda. Tuikali na nyie tuweze kutatua ile shida na itatatulika. Abo babakie kule, sie tuende rangura tuke tuletaye hapa. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Okay. Sawa sawa. Asina specials. Niko kwa wana ya sasa rompe hapa kwa kazi. Walijenga manyumba wakatoka wale wakafikisha kubarabara. Sasa walifikisha kubarabara wakalima njia. Na japa mimi niko mzee najua njia. Hakuna kitu wanaweza kufunga bayenge manyumba. Wakishajenga manyumba waache njia kutoka kwangu kwenda kwa kazi. Sasa walifanyia mzuri kweli. Tu kulikuwa kiarara cha kuniua. Sasa hii sasa walijenga nijua wanifungia njia. Na mimi ndio deklarare niko nayo. Kutoka mnyumba sina faida kutoka mnyumba kwenda kwa kazi. Na nyewe mnitatulie mnipe njia ya ile barabara yangu ya Babereje ya kutoka inatoka hapa kwa machi na teremuka mpaka Kumeri. Baisha ifunga. Basi tutafanya nini na nyewe mwangalia vya zamani, msilete tena vya sasa vya kufunga manjia. Na japo manjia ndio tunakatana zisifungiwe. Asante sana mama. Mama anasema juu barabara ya kwenda kwake inafungiwa. Tutachukua majibu kwa meya wa mji. Mama naomba servitude. Vile wanaitaka. Tulikusema yeye iko nyuma, wa mbele anafunga barabara yote, hana nafasi kwa kuingilia kwake. Mu sheria ya urbanisme ni kweli walishenga mbaya. Na joma na tuko nasema tuko naenda hatua kwa hatua. Na irudilia tena tuko narudisha ordre mkila sekteri ya maisha wa Goma Tracie. Nikusema mama takia kumeri akifanya declaration tuitishe ule mtu tumwambie kama ni droit servitude iko kifaveri na kwa kadroit. Nikusema huko oblige kupana servitude kumutu haiko ya nyuma kusudi ya kwenda chik barabara kwa atapashwa pita. Lakini mama tena na mimi pata mshtaki. Mama mimi namjua. Ni kweli mama ni mzee. Anapaswa tafuta kiazi ya kukula, anapili tunapenda utaratibu. Nilishafukuza watu kwa barabara, lakini mama hapendi kutoka kwa barabara. Nilishamfukuza mara pili kwa barabara, hapendi kusikia. Lakini namwambia tena hivi, mama tusaidiane. Ile servitude tutaikusaidia utaipata. Lakini na sio tusaidie utie ordre kwa barabara. Tunasikilizana mama? Sawa, merci. Mama anaitika atatoka kwa barabara. Asante, tutapokea maswali za dada. Utatoa majina, unatoa maswali zako. Jambo mkutano. Kwa majina naitwa Madame Ashara Zaurati. Niko na question mbili. Question ya kwanza ni sociale kuhusu kazi yenye tunatumika hapa kwa barabara.
tuko wa operateur économique, tunalipa taksi ya leta, patente, kitansi, assainissement na kila kitu, lakini tuko na malalamiko moya. Tushapata probleme defi kabambi kwa hapa kubalabala, biko natubomolea madepo kila siku. Mwa hii mwezi tu ya munane kumwanzo mimi bashabomola kwangu mara mbili. Banafika banagombanisha mulango na porte metalike paka bana parvenir kuikata, bana shota vya kushota mudepo. Nikatengeneza jirani yangu wa kufata akabomola bloke mbili yulu, banatia kama ni mtoto mdogo kama ni mwanaume kijana mdogo, anashota saki ya maragi ya Valeria $200, anashota kalanga. Sasa kwa kufata kwa mwingine mama naye pale naye balibomolaka doto basha tubomolea mwingine semene balibomola depo karibu 5. Sasa tunajiuliza, mie kwangu alibomola mara mbili na kwa ule na wengine tuko wengi. Ndio tukaambia ba president wetu wa DVV wakwe kwa kiongozi meya wa mji Tanganyiwa. Na leo hii tuko natia watu Munzenze ishafunguliwa. Haiko ile Munzenze ya zamani nyoni ndani chuna to Munzenze si fasili. Toka sasa. Shida. Jia nini fo kwanza chunguza. Sababu tunatatia mastructure ya justice yenye ina soutenir, yenye inaishimisha nchi c'est la justice. Tunatatia ma procureur, ces voyous bandits wenye walikamatiwa na masilaha wanataka papewa miaka. Uva déposer sur ta tête 20 ans, unabaki mule unakula urogo, unakula mihindi mule, utapata shida. Na ndio maana tunasema kama ile vitu tuache. Kwa sababu sisi tunapinia. Na pinisho yetu ni nini? Ni prison. Munzenze iko tayari. Na munisikie vizuri, visite ku Munzenze iko 2 jours par semaine, mardi et vendredi. Wanaanza na 8h mpaka 15h. Sawa? Tunasikilizana? Kama na yoko na mtu wako ushamkosa, enda pale batakupokea. Visite inaanza de 8h jusqu'à 15h et mardi et vendredi. Njoo hili tujikaze vraiment, twende kumsari, sababu makosa sio tuko na sanctionner. Mwenye iko na hana sheria okay, wakati hana probleme atatoshoa ku prison ataenda. Tunasema ingine ni probleme ya identification ya carte de lecteur. Mama alisahau. Beaucoup de jeunes n'ont pas de carte de lecteur. Et moi-même qui vous parle ici, sina carte de lecteur. Mais ile haiko shida. Na ndio maana tunasema ile shida wakati wanafanya bouclage, sababu bouclage ililetewa na nyie. Mlisema shida inakuwa ya mingi, mtufanyie bouclage. Na ni kweli tunaweza kuwa batemwe. Depuis que jeshi yetu inaweza fanya bouclage, hapa mnaweza niambia hakuna mwewe bashabeba epengle yake ubi yake. Il n'est pas ici. Wanafika mnyumba wanaona vitu viwili, silaha na indice militaire peke yake. Lakini FARDC wakati nilikuwa nafanya kwa bouclage na flash ula mene pasa ile pasa, wanabeba tu. FARDC loko makasi. Na ndio maana tuko nawaambia hii jeshi tuisoutenir parce que c'est une armée disciplinaire. Tunasikilizana raia Goma. Jovi, ni kusema mama ameshasikia, watume president yake kumeri, tuelewane tuone kama tutatatua ile shida ya kusikilize depoza na namna gani. Asante. Asante sana. Ndugu, utatoa majina, unatoa swali yako. Jambo nyinyi wote. Kwa majina wananiita Jean-Claude. Niko agent ndani ya mtai wa Karisimbi. Mimi swali yangu haiko swali komtele mheshimiwa mobilisateur, ni juu ya population yote, sababu mimi natembeaka wanashuhudia ya kwamba mnatumika kazi sana. Mungu awabariki sana. Sécurité iko presque 100%, presque wanasema wanafanya sana, wanasema kwamba walishaona jirija askari polisi ambayo inaangara sana. Kuna vijana wa moya niko nao hapa wa moya tulionana masiku zinapita, wananiuliza papa, mbona pale kuko polisi ya bien inaangara pale kumunzenze, c'est très bon, est-ce que tunaweza enda ndani ya kujenga nchi yetu ya Kongo, tuione Kongo inasimama, tuione Kongo inatembea, tuone tunapata mabarabara nzuri, tuone tunapata masomo nzuri kwa faida ya wakongomani wote, tuone tunaishi kama mtu mmoja ndani ya upendo, tusiendelee kugawanyika kwa ukabila. Karibu ndugu yangu, kabla nichukue maswali zenu,
ninakaribisha wale vijana ambao wako tayari kuja kujiunga nasi ili sote tupate kusimama na kujenga nchi yetu ya Kongo. Wale wanaume wa musika, jeshi yetu nawapokea nyinyi wote. Tunafunza polisi, tunafunza warulaje, tunafunza jeshi ya anga, jeshi ya mai, jeshi ya songa mbele. Karibu sana. Ulisoma droit, unataka ukue auditeur militaire, njia ni hii. Inabidi upite kwa masomo ili uweze kusimama na kuleta mchango wako kwa majenzi ya nchi. Tunakukaribisha wewe kijana ambaye uko pale unataka kujiunga nasi. Karibu sana, tuungane pamoja, tujenge pamoja nchi yetu ya Kongo. Hapana kutizama mashauri ya jirani yako, hatapenda maendeleo yako ndugu yangu. Jirani atapenda ubakie bolole mu quartier. Kile kitoto kia fulani ni kiwerewere, njo atapenda endelee kusema vile. We hapana fatana na mashauri mabaya, ingia ndani ya kazi. Tena jeshi yetu tunapokea wale watu ambao wako discipline. Usikuwa ulishamaliza makuku zote mu quartier na mabata za pale kwa papa Binga zote ulishazimaliza. Ukuwa ulishamaliza vikwembe. Meeting iliweza kufanyika, sijui tunaweza tukajulishe wasikilizaji wetu kipi yale uliyonena. Asante sana. Leo tuko siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2025. Tunapatikana mkomini ya Karisimbi, precisement mu quartier Kahembe. Leo tumezungumza na raia kuhusu usalama na kuhusu mobilisation. Raia wanahakikishia kama kusema wanapiga shukrani kwa M23, AFC M23, security watu wanasinzia leo. Ile makai zole nyingine bakia, tutaona jinsi nayo tuweze kuweka mkono, tuweke kuweza nguvu kusudi yote iwe stable. Ili tumemaliza population na tupigia mikono, lakini mkadri ya development kuna kwa watu wa moja wao wanasema kama kungali shida ya maservitude, kungali shida ya urbanism, kungali shida ya parking yenye tulitia hapa msoko Kahembe, excusez papa, na msoko Kahembe mu quartier Kahembe. Na kwa hiyo tunawaambia kama kuna mabarabara zenye ziko na jengwa sasa wanatia mapave, sababu tumevuka etape ya security, tunaingia mwanaku kipindi ya maendeleo, de development. Ile mabarabara zenye ziko na kwa pave, ya kwanza ni kustopea activity. Ikishaisha ukua pave, tutajifunza vitu viwili. Ya kwanza, eski itakuwa sasa siniki au hapana. Kama itakuwa sasa siniki, tuweke maelekezo ya kuonesha kama ni sasa siniki. Ya pili, kama kuna maelekezo ile ambutiaje tuone kama itaisha kutosha wa mama kwa barabara wenyewe wanausha vitu barabarani. Asante sana. Aha rero n'ubundi turi kumwe na maire de la ville, ubona ko umuganda n'ubundi wari uri gukorwa n'ubundi yigaragaza. Tunashukuru wote pamoja kufikiria leo mji kwa sasa ya mji wetu. Ndio. Aha, uwo ni umuganda urimo n'ubundi.
Kote nyuma ya mji wetu tunahakikisha kwamba mji unakuwa safi. Tunafanya usafi kwenye mifuko, tunafanya kwenye